Enteekateeka emanyirwe nka UG-FIT Small Scale Irrigation Scheme kan neteebwa mu St Bank ensi yoona etandikira mu disitulikiti 40 bito kujja ntebeekanisa n'okwetooloora ihanga lyona. Awe nagira Kyegegwa 217 nga n'ekintu kye bayita nti okufukirya tebalina kye bamanyi. Bamanyi watering can maybe abamu naye zino technology endala nga tebalina kye bamanyi. Exhibition twareba fresh beans, abantu bine ebihimba ebisyaka hati, abantu bine enyaanya, abantu bine entura, kandi abantu omwani gwabo nooreba ngo nigurebeka kurungi. Nka parliament inyo bali kubaza na World Bank condition age percentage batekere ya 25 ekehebweho habwokwa tumazire kurora omugaso ogwokozesa amaizi omufukira ebirime byaitu okutunga ekyoma eki omuntu nashashira obuceeka 25 R10 gavumenti emwongereraho obuceeka 75 R10 mire ukatandika kuba kurungi abokusesira baitu nokukira muno omwana ogundugire kubyara hati kakuba noikayi honorable minister nosa kutekereza oti enjora zitahanizigwa kukuba ebibindi ebitwagambaho byona na district sezindi nazo nizibifacing nazo nizibireba okatwine okwebuuza ahabwenki district sezi ibiri zirigire enyuma zikija zikatusinga hati tonkata irrigation tukyalinda tutwine season obwire bwona nobyara bukwena amaizi nofukira. Honorable Jackson Kafuzi omwezi w'omutonganizi w'ihanga niwe abirare omugenyi mukuru. Mukaze kiyaba nakoleke eminyongoro n'ebihuka ebindi mukirole mu amagezi n'omugaso mukikozese mukyetegerize mukikaro ky'okukwata bombo kafuhira omwata gwihe ogupange gujunde guheki ekiriso. Gasha kwa Philip Murangira omuri Kyegegwa.